Yes, ni CecafaKagameCup2025 hamaze gusozwa umukino wa kabiri wo mu itsinda rya kabiri aho ikipe ya APR Football Club imaze gutsinda ikipe ya Mlandege ibitego 2-1 igakomeza no kuyobora itsinda rya kabiri n'amanota 6 ikaba izigamye ibitego 4 ikaba iri byo izigamye ariyo mpamvu ikomeje kuza ku mwanya wa mbere amanota inganya n'ikipe ya KMC mu gihugu cya Tanzania nayo ifite amanota 6 ariko yo ikaba izigamye ibitego 2 dore ko umukino wa mbere yo yaje gutsinda ikipe ya Bumamuri igitego 1-0 gisanga ibitego 3-2 yari yatsinze ku mukino ubanza bakina n'ikipe ya Mlandege twakinaga kuri no munsi rero APR rero ikaba ifite umukino wa gatatu ari na wanyuma mu itsinda izakina ku wa mbere igahura n'ikipe ya KMC banganya amanota umutoza w'ikipe ya APR amaze kuganira n'itangazamakuru hanga haturi avuga ko mu by'ukuri no mukino w'ikipe ya KMC ari umukino wazakina bashaka gutsinda kuko hano muri Tanzania ntago ikipe yaje kugira ngo itembere nyaga ikipe yaje kugira ngo itembere yaraje kugira ngo yibone amanota ati avantage dufite nuko ikipe ya KMC yo isabwa gutsinda uno mukino isabwa gutsinda no mukino kugira ngo ibe yaboneta iki mu gihe twebwe uretse no gutsinda dushobora no kunganya ati ribyo byombi bizadufasha iyo approach izadufasha akaba yaje no gutanga amakuru ku mukinnyi Watara akaba ari Jibril Watara utagaragaye ko no mukino muri 18 avuga ko yari afite ikibazo cy'uburwayi akaba yaramaze iminsi afite umuriro bakabana umubiri we ufite intege nkeya ariyo mpamvu bavuze bati nta mpamvu yo kumukinisha ariko uko biri kose kuwa mbere azaba ahari ameze neza gusaza no kwensista cyangwa zana kuvuga ko kubwe nta mukinyi wenda bavuga ngo uyu ni ugomba kubanza mu kibuga ni ugomba gusimbura abakinyi bose babangana yabo banzamo yabusimbura ari nabyo yaje no gukora kuno mukino nubwo Wataratara hari ikipe yarimye amahirwe menshi we kubgasanga ikipe ya APR agomba gutsinda ibitego 7 ariko bikaza kuranga itsinze ibitego 2 harimo na penalty ikipe ya APR yarase mwayibonye William Togini waje kurata no penalty nubwo ibitego byari byinjijwe igitego cyiza cyambere cyaje gutsindwa na Meri Dawo igitego cy'icyambere mu ikipe ya APR Football Club nyuma yo kuza muri no kipe uyu mwaka mu gitego cya kabiri cyaje gutsindwa n'umusore William Togi watsindaga igitego cya kabiri muri rino rushanwa akaba ibyo bitego byombi byose ari imipira yatangoga na Hakim Kiwanuka waje no gutorwa nk'umukinnyi w'umukino Hakim Kiwanuka nyuma gutorwa akaba yaje nawe gutangaza ko yishimye twamubaje impamvu se no kubera iki muri no minsi turi kubona Hakim mushyashya usa nkaho yiyuburiye aravuga ati hari igihe umuntu atangira nabi ariko bikaza kurangira asoje neza ni Cecafa rero Kagame Cup ikomeje kubera hano mu gihugu cya Tanzania aho tuzonya gukina ku wa mbere twabibabwiye ariko ni imikino turimo turabagezaho ku bufatanye na Moab amavuta meza agezweho akaza ndetse n'ibyo kunywa byiza cyane bigezweho bya Moab murabizi turi kumwe kandi na Kigali Parents akabiri ishuri ryiza Kigali Parents abantu barizi kuva kera tukira abana niryo shuri rya mbere rizwiho kugira abana batsinda kandi bagira discipline murarizi n'iryo shuri rigezweho mu mujyi wa Kigali abantu benshi barimo barayigana muri no minsi amashuri agiye gutangira turi kumwe kandi na Hopeline Sports bagufite ibikoresho byiza bya sport ndetse na resilience naho muri twebwe hano i Dar es Salaam turi inkotanyi za APR FC turi intare za APR FC ziyobowe n'intare kandi ziri mu gihugu cy'intare